Maroc a tenu en échec les vice-champions du monde. Ce résultat vous a-t-il surpris? Et quels sont les joueurs marocains que vous craignez le plus? Ouais, je pense qu'en toujours Coupe du Monde, tout le monde sait jouer. Maintenant, il n'y a pas d'équipes qui sont faites. Le Maroc a une bonne équipe. Je pense que quand j'ai vu le 11 de base, c'est presque tout le monde, je le connais. Il joue dans des grandes équipes partout et il joue Premier League en France ou Italie ou je ne sais pas où. Et ils ont fait un bon match contre Croatie. Croatie, on connaît aussi. D'abord, السلام عليكم متابعينا الكرام. تحدث البلجيكي كيفن دي بروين نجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي المرتقبة يوم الأحد المقبل في ملعب التمامة برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائية كأس العالم قطر 2022. وقال دي بروين أن منتخب بلاده تنتظره مباراة صعبة جدا أمام نظيره المغربي، مشيرا إلى أنه في نهائيات كأس العالم ليست هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة. Que vous craignez le plus? je pense qu'en toujours Coupe du Monde, tout le monde sait jouer. Maintenant, il n'y a pas d'équipes qui sont faites. Le Maroc a une bonne équipe, je pense. وأضاف دي بروين في تصريح نقلته صحيفة الأسوار البلجيكية يوم الجمعة أنه يعرف جميع لاعبي المنتخب الوطني المغربي، وأنهم يلعبون جميعا في فرق كبرى في الدوريات الأوروبية الكبيرة على غرار فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، مبرزا أنها ستكون مباراة صعبة، وأن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا. وأضاف: نعلم أنه سيتعين علينا أن نكون أفضل للفوز في هذه المباراة. Le 11 de base, c'est presque tout le monde, je le connais, il joue dans des grandes équipes partout et il joue Premier League en France ou Italie ou je ne sais pas où. Et ils ont fait un bon match contre Croatie. Croatie, on connaît aussi. D'abord, je sais, ça va être encore un match difficile et on comprend qu'on doit améliorer comme notre équipe pour gagner ce match et on va essayer d'être prêt ce dimanche. ويواجه المنتخب المغربي نظيره البلجيكي يوم الأحد انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.